Sigatabu naka doan rabi nakatal na matakan ni sigatabu na matakan sigini kuwa wamboto saya kabi chukumi muri Australia pambuli talis kan bi mata na matakan sigini kuwa ndoka ichukubio na matakan ni kuwa mu na ilitaka chukunan tu Masumasu tumandau kindabakan li tulu bakalu na matakan sigini kuwa kalu na tamanta na lubiana kana lo tampu na matakan sigini kuwa singoleta puna na nangelo si alo sabsaba atua bulbuli chicken tana matakan sigini kuwa totalang nango mo kinta baki mata meri mai muri Australia talawat ki kentu na matakan sigini kuwa kali puna ba binaka mi bor tagi chuna kalu numbula ran tu mi bio si takatali chuna bos ni kalu na matakan sigini kuwa nakabali pun musuli chuna ngona kinana ngono munime baita bichu bikin tu na matakan sigini kuwa tertala nono ko mo bikin tapai ki bikin tu adu dua mulai nai sila bikin tapai ki juga na komanya rejisu na matakan sigini kuwa kina ni chiko mai gembiao nduta to merusila sakin tapai ki mental jinga mai gembia na matakan sigini kuwa ko komanya da menjisu tertala nono ko mungkin tapai ki tamai film awalnya puna matakan sini kuan cukup na kikita tu yang kalau nabi bakal ngatakin mata balik nabi so tapi cikin bulan kaki nanam bulo tai emosi terimbau kita bikin italis ngana kukumbanya rejisu nam kan sini ngala penam bulan ni tulubun na awalnya bukin tapi tulubun cikuna matakan sini kuat kukumbanya rejisu may teman kintu bat kuna Masumasu na matakan sini kuwa kaki nan rumbulo na bijini tumay saki kay chini saki na matakan sini kuwa makabali pun sulit kun rumbuna ini tu may siya mabata na matakan sini kuwa na tunisame kina wasi giso ngabul kagio tikene diwa do bakalibu-libu ichoba nano takalu kaguba may nanon na uni penuatan bisa ya lo sob saba kocho nano takalu Pachingona kena babalain, exalt the Lord our God and worship at his holy hill. For the Lord our God is holy. Nah, katu Bible nakataka chukuna nung tumbulan dua na matakan sigini kuwa, rinto may sotale. Tumindo bata chukuna meron bata chukuna na bosa na matakan sigini kuwa. Ngala ta pano nung bulo tamay Rachel, chukwat kikinto na matakan sigini kuwa. Rachel lo kinta pa kikinital chinga na kumanya rejisu na matakan sigini kuwa. Na wale pun sila chukuna mningono kitu may chukwat tatale na matakan sigini kuwa. Na kasemperangan itu temala chukuna nung garai kana melulu mantangan na uluntu garai manang kaluan mas manda ranga chowa na ni mami kalu kimami pamundu wa bikimni na matakan sigini kuwa. Nakabali uturang na namun niloloma na namun nibarutaki kina mami bulan dua duindi na inaki kimami umekina na kalau kimami andra na matakani ko kimi meredan namun nilolom ni bina ni puna be mataka kita nakabali una kalau na namun ni bibatundi tegi chukuna ilakolongo kimami ringa bikimni isabum bikimni na bika binaka kita nakabali uturang na matakani sini ko na bi matabu bali mintampi na ni siarau aron kimi wasita katurang na ni bos sa kira na lo ni nalo tampu na kasni bulileu ni na liu teki kimba mi na matakan singini kuwa na bali bunam bulan ni mata miri medelutu na tagi chukuna matakan singini kuwa ni na musu kimba mi chuko bikim ni turang na matakan singini kuwa sa kira ni bibarutaki kino na bulan na matakan singini kuwa na bali talanga turang acisu na bi matabu balakere nang gaisya macumai turang teman kimami chukuna Masumasu na matakan sigini kuwa sa tampor non rombula bikimni na matakan sigini kuwa se beira nang rongo timuri turang na bi wasingo na kalu samas ngitara na lonra pakasama turang dan robokira na nonra umpala bat kikimni turang na bi sigini matak na bali turang acisu na matakan sigini kuwa kimami tamata bulan ruga tamata
Wala tan mun isarau musakira mun kota ni sil sawe kima min rasu saba. Uli kima lube mun turang na matakan sini ko. Ni mami tu masuk sang talento na yata tangan lube mun ko cisu. Ni mami turang bukan bulan tina tuntong. Na kasa sul sar ko na ko be matameri. Nakawale sinaksambo binakatale bikim ni andan dua sarra ena matak ni kuwa wabini binaka buana kalo ena nona loloma kina nona bibo kalo ngatataki ena nomuni indo imbule andan dua katangaki na nanito umbula baka matibubale baka vitamani yani muri raninda dua batatale na matakawo indo ina bunu enda baka tiko kina waka botu kana na nona iba kalunga tataki kay na nona lalama na kalung ni raw ni main dambe batatale na matakniko yung babi ni binaka kino buwan na kalung na nona bi wakalunga tataki kay na nona uti kenta talmay na lom ninduwa na matao babi ni binaka talangabi na matakniko na bikinda baki tauti kanandala na kenta mamaliwa babi turtangan nung gomata na kimam kinda baki kemni na namuni tu bate tiki bate kiki mam na matakni ko pag ni binaka na ni be baka tawndi taki na bikinda baki bakina bingara biki ko ni beli taki na matakno ni taka ni bika baka ruta ko lumalangi menda na be mbulong di talkina senda na be bandi taki talkina na balanga taki kenda na nonda ula ni be kilai watiki koe ina bule ni nonda be ngarabi na nonda ngarabi ting na nonda itabi na bisinga ya nundua kina kaya na baka basi katang ting weekend na nakalo ina nonda baka rauti ko kina nonda itos ina nonda matinito Andre volatile mi bakarita kan imber mi tos me bakanga ni wasaka ti kumena mother sauti ni ulutanga inda sati kutaka mena mother sauti inda na tomana tali ni kuwa ni taka na babu bakasama weekend ni nangi narnalay kirongoda dia na basi kamaya sona taro me bakanga wasabarita ti mother sauti una tokuro tali ni kuwa matang ni kuwa ultanga inda bitang noki na lama ni ngonango ena dota ni mena be ultanga inda do bitang no miki na me ngona sauti Let ke baka ni ngai reida ke baka no ni a level style no ultanga ya na mother sauti and then rongo de tal matang ni kuwa ultanga run kabango be bukarara te kina ne al tambu belet ni benga ni tisaranga kina ka and then la kuzurumitiko ena ngonango nangai ngole butkani senda na bulitikani ni nangai bandindin tauti kona bika kede be bagrara mutikimiki na nel tambu menda reida bagmatati kina nangona inda bulitikina sa sendinan sa oti ndin ni ngona senni modena teboro ena nonda sesanga me besuki kan ena nonda tos sena nonda ilak tiko wa motetikina ni kanga ono ba tokoro taktikina na biba kasamungo ena dua ena unita tiko ni na lebu na nonda na vitalno ni tukun tiko we interactive sono ka ni na reida ni na basika mai na be slides ono baritaka kai ba butu bikim ni na altambo sono bang nanu mani no semai ni wasemai ke ba sono ka ni lomo tartarukina ni kai ba matata sono ka seng ni matata ni lomo tartarukina ni tarong mai baleta ena rui wasi bi menda bi wasi taka menda ba matata taka na bika enda na bi wasi taka kombaleta ena seng ni na tukai tiko ena seng ni na totolo na nonda tena balet ni do tingane awo ni ngoni ni nonda kuli bika enda na lakdur menda bika enda na buli de baka unong enda menda na toso baka malwa enda na reida na bika embita tika na
And the review was in a slide, so the people can some tangang or a bit of mother sound. Nina the Nisona slides all a better than my slides Nika and Gina had it in Purgro. Yeah, and all about there. Merani matata weekenda, na vika membeleta na wasnikalo, kay na nongo na vivang dita kina bakasama. Iwola tambu, pati kay na movement go, e bakarotaka na kalo, me tutaka na hindi na iniyoto tiningonongo. E ana bu na siliti kina ni silsoli ni kamembeleta, na iwola tambu, pati kay na alni profesay. E na rabangin din taka may na nonda buli ni darida. Ibeka, enang ay bang basi ka takating maingo bura-bura me reda tiko may kina me rawan ninda reda kina nabi kaya wabulit kanda tiko satu una makao tu may ni voltam kay na nona imbita tu na nona lebo tu na kalo ena oro ni kabango na ilo ni bagal lebo tekika belata na yal ni professor bang matatataka na kasa tu na raw tu may ni voltam ena na reda watitikina ni Voltamo, vatikena, yang ni profesai, erotu, una mga matatu, na vika, and na vi wasi takatiko, and another na pulida tiko ni ni takatikin, and in vi in a siliting na yalo, ni non na tuwaraw, and na vi wasi, no kahit kung tuwaraw ni wasi. Sona kauna wapakarita, kaya ni siyang ni diwa, may basta, dara kauna vi matatak. Nabika nabibisita ka isang ni ka urong ramay ungay may presenta karon ka ba or sanuan dito ko na ron indaray na may wine ko ungay may presenta ka bikin ni nabika na waser bikin ni nakabika nga biba kararam te kikinanel tambu menta biba saita ni taktik kinani na bagay te kikenda na bika o baka madala takatuman te kanya nimber ni toso nimber nga ni toso on kireme ng dotala na non mas ni mami kalo may bawil na kabikyam niya na naman ni ubakarao kanga na kahit kung na naman ni boss uno so ini kinele rua le toler kabuti na lang uneti ko mali kimay mo kung bauti ni kinisati ko ni kimami mali kimami ngandre bikem ni albunaka lumabang lomalang me lumutan na mateke mami bakayalo tandola bikem ni anom ni na bakit kilabi kim mami na beka baliti kem ni ken beka sangana te bor me upudabti ko miki na merani bakwele ke mami se boksisi ke mami kimami boni noi kina nom ni belita kina matakniko na wili talim ni darunga na masu sisuli ko mo amen nanganda menda na wili kan do na tikin wala tambe tiko na ise na wase wasa wul kan do tikin na tin kan do ke tin karua ise wasa wul kan do tikin na tin kan do ke tin karua pada saat tinda rede tiko na ise wase lim so wul kawal tikin na indua ngai kai tiko mokadi bon do mileu ya matakniko na rede na kai tiko tal tinga profito ise tiko na ise na wasa wul kan do tikin na tin kan do ke tin karua na voz ni profesai kay tuma sakali may biyawen dua may siya kakaya na iba katawa saba kay binambongi na iba katawa saba kay binambongi sakay may na iba katawa sa kinda may na mataka sa toro talanga may nambongi iba kandaw sa biya taronga daw list talamay mabalang itali the burden against Tuma. He calls to me out of sea and said, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, the morning comes, and also the night.
If you will inquire, inquire. Return, come back. Le erua na yale alo ni kai tuntrike. Wakatawa, anda dokila na ngoni liu. Irangan na ibakatawa sa iran ko ana tarong tiko bira meta iran to yan ratu erang ngai reitu yan ibakayaw. Mera reitu tiko. Na nondra na reitu tiko sa torbo la kamena meta. Non reita bi mer ngai bi bandrai. Se mera unda bui. Era ubuda nanda bui. Mera ni ado kina na abo bala na lomni kama se na lomni kor. Ia. Goni tarong tiko na ibakatawa. Bakatawa. Bagay bi namboy. Bagay bi namboy. Engkai kai tiko ko. The morning comes and also the night. Doon na yale anda rida na mata sauti. Wambota ni tiko ya enda sa rida uti. Ang sinilani da telebulestale. Tiko ina karuin timothiana wasetol. Tinendua. Karuin timothiana wasetol. Tikinendua. Kana bawalang. But know this, that in the last days, perilous times will come. Mati matangani tikina ya. Kendaran terbitan lo tikina matasat dari nangauna dai kai tikuni bositiko na kalobi yena no bositiko ti paula bi ti mo ya kai tiko. Nangayado may nangauna. Nangayado may nangauna. Sangay lay wakang basi katika may nabiti kinayama ni kinerua lay lakusombu na tuwaki ni tamata ron kabango na characteristics ni tamata meron dakilaki na itambanguna ya na siningo lebelistal balatan ta sare do tinitikina na nabakasama ni tikina na mother sauti o ndabal nga mo lebeta ta kamay nabakasama ni kama bilati ko ni bakatao ni tukunati ko may nambongi endusi makati ko nambongi baktakarkarta ka na well process ko darkness baktakarkarta ka nangona nimbuto kan balambale ko tamay na nimbuto tiwo kina na sindala kay loray ron to kina na bele da tiko kina na sinindo na biya zakazaka nangona nimbongi nimbuto inabi bakasama kinango tiko ulo ni tiko na bakasama ni kama balata ng buto. Mangandreba menda na toso na nonda na siya kenda na bikay membaleta na ituktuko enda sa usita ka tiko may unang bitatali na nabakasama ni outline ni Bully and the usita making nanganda ko nga menda rida bata na titinong kila ni naligot ulutang and ulutang and the usita making our crisis and the narrow pathway. One ultang live in the website making our crisis and the narrow pathway. That's a tibutati na mother sauti. Unang andabi mendaray the lesson na bakasama ni buno and na may tumanaki na matango. Merawan ni matatabi kenda na buno and na ngoli kina senda na vital no kina ni kuwa may kuro ni bika and na buno ay mayara to kina na mother sauti.
Minaringo makina na nongo na lebeta da kina biba kasama ni kahit ko ina outline menda na biba siki. Menda rawi kena menda reida se menda kila na kame baleta na crisis enda na sota kahit ko ini kerua rata ngabi kenda menda roni bulida learn and understand how to live through the crisis. Go isa na kainda na reida ni basi kagat ni ko. O ambitol tonga bagada na bakasama ego kuting may na bosango postmodernism. Ini ko enda na tobole Nika define taka na tama ni mbalimbali ni bosango oji enda na gibi wasi taka na bakasama ni bosango na postmodernism in sociology. Na dama na sociology se dama na bune enda na reida kaya na bakasama ngo kana bune usabari tawti kina ninda na tura bakamalua ni na reida ni levo na slides o na lebeta take mai senga ni wakayabu kronika sini wakibultamu ia mendarao ni kila me boy matata taka weekenda na bika and vital notiki na nanandun do lumenta na biwa sita ini karwa nando talingo na postmodern thinking wasa na biwa kasama na basic rectic mai na nonda na tosu tikuni nonda buli keni ndo talingo discuss postmodernism and Christianity. Discuss postmodernism and SDA. So nangona sa nabikabango and the sin nabakanga sa baritang tiko na bo sa baritang tiko na mata sa salty and the sin don't do be a vital nota. Iyan ang ringanita men the vital nota. Do taling ko kaya ngandar manigili ba kaya sila itintiko. Discussing the read about how the Bible and the spirit of prophecy clearly paints the picture of what is going to take place in the final days. Nakanitali in the Nangayriba. The big kake then the reading in a running bua what the weekend. Matata take vinaka to any voltan. In a per se. Yanang an accounting and never may liberate electrical and on the we say. Yeah. Targo. What is postmodernity? Say, ano ba kasama ni postmodernism? Say, postmodernity. Ngo endo na tam. Yung mamata, imberni toso. Imberni kwa Korea, onita kanina matatatik mikim ni. Na wuna yung kutatatik mikin na bang basi katatik mikin na biyo na altambo na ito. Tukwenta biyo sa iti. Kinawa, eba kanga masabaritak. Okenda, and that's susumibiti. And the same tu na bunongo and the may sota katiko na vika and the running the na ituba kinimbula ni buno na puno and the same bagitiki ikenda na bagluveni and na rayda na vika sa tosomiki no burbura and na ririko and na bakasama ni bagro ni bula daba and na biyang andreba met beri irkina na lubenda yeah. Oh, ang ganito may vital notak. Ano mo ni ko tumikin na meron na biwisitak. In the reason about na pakasama ni kaya dito ko na burubur na ngay meron ni baka raw tikikan se ron ni kikan ni baka ron na baka tulawa ni non tang karaba na non tambule na bising. Oh, ang biwisitak tikin na ni wala na taro yung basically kung may siyo kaya meron ibang matatatang weekend na ibang matalan ni Bosongo na postmodernity. Na ninarida na may definition is so isang ni kaya ko nga may internet so ninarida ito in a dictionary. Yeah. Postmodernity is a period or movement representing a departure from modernism and characterized by the self-conscious use of earlier styles and conventions, a mixing of different artistic styles and media, and a general distrust of theories. A period of movement na kena uti may nabi
ngone saoti natando lobe senda sa tosongo e nandua ni tosmo. Ni tosongo era reido era na kiana era tomat. It's a philosophical concept. Ni tos ni kame belet. Ela ko batini la ko la ko batikina bulika. Ela ko batikina art. Yere ni na redikina na kame belet na artistic style. Sindo ni kila. Ito ni barang ni tartar ni balilote na bita pangaw sa saoti. Iti ko na tartar ni balilote na ngunungo. Iti ko ni tartar ni bale na pula na bita pangaw sa saoti. Iti ko talangan na design. Iti ko ni barang ni ruini bagay na bita pangaw na saoti. Sali tanda lo talang ni duatan ni tambangaw na ko tamay na bisa. Isang wala nga niya kakim ni nabukan. Ito sa matatalang akin ni bang raw ni sulu-sulu, ni bula, na bulika, na bika kinanggo, visa. Yan na naman din ginata kami pangano sa kahit nakanggo itarating na ng bulan pala tininda ang bula may biti na may bulan na bunungo dan nalakating may batikay na ibang raw ni bakasama ni bunuan ng bula may kina kaya ni ibang raw ni bitumberi maka zara may weekend na tamanda sana non di tumbo anda sama itu kan dua tal na bunuasan dua tani ni ibang raw ni bisa ni bigit ni bengarabi sana bisa we bakay dori bakay dong basi keting may nakame balet na bisa Tartarabo. Why is it important to have an understanding of postmodernity? Dama na muna. Dama ni na numa. Autar man nga. Dama ni na numa yung aniti kinamedikila. Kain dobi kim niro ni soma may wasi. Sinto ko ni. Siyang nito ko ninto na kinabakasama. Dito na kaya nabambasik tigbikim ni. Why is it important to have an understanding of postmodernity? Around the chicken on the guy. Dina saranga. Dina gormat. Pero ni bakilati ko kina nanon da tos. Nanon da tos. Ninda sati ko may tango sa tubun barita ko. Da sati ko tali na doon itambang nanggo. Iya bunga nangon ni baraw ni nonda mindset sa nanonda baraw ni batuloa. Sa tunga may ni baraw ni bulas sa ni baraw ni yabu enda bagayabu tekimikin. Sang nida lang. Andi na isa na bika eronika en na isoli ni kalawir na non di tumbu en ta pagayabu teknikin au siyang ni pagdalaya en na siyang talngan ni na pagdala dati ana pagayabu pagkasama pagay bolta kanga ni kilat na kan kahit kun ni bolta tumber na ngon na sal malakin na sangga sa may siyang nila teknikin kanga na ken tukuni kem daw na ngon ito talar rawir na namdong gase na pagkasama kedengo iya enan tusar taltunga no biba karotaki ni volta busene ali professor no biba raramtaki no dana laku rumah na bisa ungo sedaba menda nataka isang nilaki na ninta turna nguna menda buli me kanga enda na biba sita katiko dana reza na bakasamo ulimbita mai na pagnanano what is postmodernism in sociology na sociology ya nambuli ni bay maliway ronika buli ni bay maliway baka matubale tara nambuli ni bay maliway baka matubale tara nambuli ni bay maliway baka matabiokani tara nambuli ni bay maliway na bunua bagitiko ina bunua enda sana bagitiko kina rona na kahit kunike Postmodernism in sociology focuses on individual truth. Ni torti mambimbi sana na bakasama enda na biwa sa itifukin. Ni narita talaga ni highlight ta kasi underline ta kaya natiko na po na ni naronitor. Postmodernism in sociology focus on individual truths and stays away from information that is confined to cultures, races, traditions, or groups, yet understands that individual experiences will always be
relative and cannot yield universal truths. Postmodernism is a type of thought that does not believe in finite, unchanging, specific, and certain principles for all, and does not believe that there is a theory that can explain everything for every human being, such as religious or philosophical truth. Nito raw na kasama postmodernism nagtose na movement ya pues nebkanga ko tukuni baritak ono bito bang wala kino bang matal na ngona na bisang pasako tamay na bisaw ni ngona sa ko te sertal ngani kina nindina bakatamba kindua nga kina dua nga tama focuses on individual truth. Ono ron ni kaya bakabango. Kasi may parang ni Ray ng anong go. And never kana nagtambang ngunin sa ambulik kinungo. Nandina, hindi na nga niyo katangawi kumindin. Dito kung tika katangawi ko, hindi na nga biyaw. Nandina kwenta bagayabu tigmikina kwenta kila. Nikakele bagayabu may naibul tambo. Sa sinyo kahit hindi. Nakipando niya po kasamtak, di ko na chat yan dari na matawsat mo ko dalis talim baka na nondaray na chat yung baritak di ko na matawsat. Kilawa sa labeta lagi kay sombra kami kim niya ba murit di ko na ikutu ko na matawsat. O ni na baka samtak wikim doon di ko na matawsat ito na rin. Di ba kasamtak di ko na modernity na itambang ni modernity Isebe tiko na yabu linggo nandina. Magayabu tiko meni volta. Gel ito so many tambang ni modernity to post-modernity. Modernity, the truth sa siyang nindina, na truth sa assumption. Go sa assumption. Go sa abang to kayo may assumption. And the truth, nandina, and abang to kayo nga, nindina nga as you call it yourself. It's up to the individual. Yan ang muna, and then na-retikina, and then na-sota kahit tiko, and then na-itumtumbo nyo kahit tiko, and then na-sota kahit kino, and then na-itumtumbo, na ibang raw ni Bitumber, ni kaya, and then na-tukunan nyo, and then na-tukunan mo na siya nga. Kung nakaon, and na-raw ni Bitamoir, na nabaraw ni Rai, may nakair sa na-tumber, may kinikor ni Bito. Na ibang raw ni mindset, and na-tumber, may kinapaleta. Ngiit sana kung ibigir nandino sana bakit tikira na bikar na bakit tablikina. That is truth according to them. And ay baron ni non baron ni right na bika and nandina nga ni rokatangawir nandina. Nandina ay ko nandina nga ano weekend ni tumutum siya kaman. Kaya baka nandina biyaw nandina nga biyaw. Kenda kede and then katangan nandina according to how we see it. Santon berting nakawamatal kasi hindi sa toro matikiting na makasama ay. And then ngiritikin na ana buna. Ana tuba kinibuno sa tostikin na burbur. Ana dindan may matatiting weekend. Beleta na bikain na soto kaya na nang tabaron ng bulan na bisinga. And then soto kaya na nang na biya. We was saving na and the kakabate na bisinga. Tell na so niting na nguna na biya. Wasi nandina. Iya, and then do reda. Ni sanongo na and then wasi nandina. Sa tunga na no baraw ni Ray. Yan nandina ni kame. So you just keep that to yourself. That is applicable to yourself, but not to me. This is how I see it. Because truth is what every individual will consider it to be truth. Yeah, nabi ka kailangan nandun menda na kilat, menda na pagkasamtati ko. And nanonda ng garabati ko nanonda sa menda na redas and na sa takay tik na bika and na lakudurum tik na bisingan dito. Also, doon ay walang ko.
Ang sintilanda sobi kem niya sarwada se sana rei-reida. Nei volang oe bolai into na Jesuit oronika. And then the Jesuit of Malachi Martin. Nei volang o the keys of his blood. E volai kina na kame baleta nei bunua sa bagarau taki kina me tosa kina burbura kay bang matal taki kina kay wayabu kina na nonang garama na nonita yo Pope John Paul. O bitaw kote ting mena bakasama wa mani rediti ko na bunua bagaya kina ni ngay Vendo tay tiko sono bi kandin at na sinila ko ni volta beto min sanila ni YouTube ni non tapos non na bit say yon ni na rediti ko sono bi ka no lebeta tak mai oni no bang din taktikina na bi ka ndambi tukina non ta kambas non de volta non da dus sen non de din no na ka tukuni ni bolongo. The world over with Pope John Paul casts his wide-sweeping gaze is not a tidy place. It is cluttered with all manner of groups, large and small, able to command greater or lesser publicity, all making their own globalist claims. Hindi ko mga napakasam ko. Naraya rate kumikina, siya na tambango na bingarabi kumikina, Pope John Paul ya, sembamba song yung ni sa narit. Iti ko na big groups. Yari na ninto na kahit ko. The members and spokesmen of both these groups wax poetic about their vision. In their imagined grand design, the New World Order will be one great temple of human understanding. Yada mandika. Dito rarano pa kasama ni kahit tuloy na sentence ya. Ndore de tuloy na bagnano tuloy. Sando ro may bagawaso may na kaming baleta. And I have may na New World Order. Iri na kaya na imbium may kina. Yung tangot ko na Martin Malachi Martin o pa na Jesuit. Ivolati ko pa na bunuay to si tiko kina na yabu ni nona kakadaka o Pope John Paul and nona garabo na ita. Kasi mataka niyo na garabo na nona ita kung basura kina na Berlin Wall na kami baleti na communist may rodak na kabati kina bati kay Bush. Yeah. Pwede na kaya na yabu ko. Wanda dambe na pagkasama ko iti ko na blue highlight. In the imagined grand design, the New World Order will be one great temple of human understanding. Temple, kan ba balik? Enduan na panuan ni Ringaragi. Senduan na ron ni Kabango. Ano po ni Sokalombek si Ronica of human understanding. Okay, so the truly global home of all nations will still resound with the languages of every race and tribe, but they will all be what? Harmonized into one. Tapos tingnan na nandun di ba sa daron ni Lot tingnan na nandun matapang bauta. Yan nalay. Okay, sorry, sen na yabu ni human understanding and na bagayabu tikikina and na may bagru ka ng ay nanduan na temp. Indo ang andra may tarong indon tar, indo ang andra may bosa. Indo ang andra may bagamatala, indo ang andra may si do SSN no the vital no WC mo. Yep. Also, the members, so
Temple, but can a human understanding. But overall, there will be the great icon of understanding. What divinity exists will be accepted as incarnate in man. Divinity of, for and by, and only within mankind. Damo ni toraraw na pagkasama o daray dayo na pagkasama mo. Yung bitin na kabangot mo ba madalatan yung kilani. Na human understanding na kanalakalang nga mo na pagkasama yung basi kami kina si Toso kina na post-modernity. Listo tali na na rainga sinano na riva nga in doon na tamata hindi na ya hindi na nga bikwa kan balbal o de yan doon payaw nga el na kasama tiga kya divinity kinakakya de leso nga biyaw de lista na non de tikin volta lista na non de tikin volta ben da wili kitik mayana perunti mo de na wasito ene tikine dua kene tikine rua perunti mo di wasitolu dan rei da bata na tikine dua kene tikine rua. This only in one King James Version. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of others, of themselves, of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Mito kene ngori ebang basi keting ngabi yaw. Bang basi keting ngabi yaw. Bibi? Tau meri ndonga na wakasama urede tiko ni ndona ka na eroni wakabuna mai na post modernism sociology na kiana rauni ado may bigyan na compromise mentana biasa taba na klana ndui ni nda ba evangelize nagereda ni sini ra receptive ti mo irna kiana bo ni sabando ni tinga kiana salangi biam compromise binaka Don binaka ngori. And then I lay adan jina nga ikir. Kau ni naridi tik na pono the outline ni na to study to read already tik may no kumbiti tik may bango define postmodernity and sociology o just sangay postmodernity and Christianity, postmodernity and SDA movement. Why is it important to know about postmodernity? Kanalak nga ni Kauran summarize na kinungo. Na dhuruma ini ni postmodernity e rabong basuka kede bagandua na be standards kede ron in the kaya. And basic later rasa nga may na non-standard nimbula bagayang. Every level of it. Ina kama balata na parenting, kama balata ni kating na parenting, balata irna ngoni, erna rei da sar koto tang ngamiki na nonon pagkasam ni nonon dundonu. Okenda na marama sam basik tang ngamiki na pagkasam ni kama balata na nonon dundonu. That's all part of all these changes. Iya niliyado may nabikango, ibe na bunuan da natukina. Ibe na bunuaw na tukinoya. Yan na bunuko katikina. Tali kabinak ni David Talnota kambalet na bununga inda na bintu si makikina ibultan sindo tal ina kina nakaw ni kay may tao di na usini patala
Gorindina nga na buno na ya sa tos tu kina kem kau ni usa kai ti koni na linda sana tos ti kwenda ni na bagam basi ka tek me na bika ke na do reda so na una enta na do ngangatu enta na reda ni ya me na bisa und ai so na una enta na bata taru tunga ni da reda ni kai tingo na bisa na ya me na lom ni lut ya sini keni mbale ni lengo ni bika kede ni bakatarana kalau me ya mai na bikau ngi bakatau na nonda na ya bu enda tiko kina kenda bakatamate andu ya bakate kiau ya batike ni nonguleni ba ya na nonguleni bale kina lube bakatau ni barau ni nito na bito riling takabata na bibisa wen ni to dami to vital nota every wisim kina na vital nota na bikileta porque bakasyang ena mayada tu kina na nonda be maliwai malitin sonona sorbia tosos ersang linda toso batike kina baka matubar ena ruika bimbi kina ninda tornang una menda bibisita kasi dabi reda bata da masula ka bata da vital nota ko menda runi to bakilati ko na bika kede ya dua politika entiko kay na nonda na sang ni laba ni nonda kalo wetu baka raw me kikenda me baka ramatikyan ronga na keni kurni baka samungo all other shapes and concepts of divinity let's tell it nonda me ndambi takina what divinity exists will be accepted as incarnate in man. Naka divinity e baktaw nga bi individual, sabi yaw nga. Tamate andun dua. Divinity of, for and by and only within mankind. All other shapes and concepts of divinity will melt. Compromise, yeah? Will melt. Are already melting, fusing gently. Those changes can be very subtle. We may not be able to see it. So we can near the susumay na loto ni nakilana bikaw postikina. And then the reason na bibisaw kota may nabisaw ni ngona. Fusing gently and irresistibly into the understanding of mankind's own inherent and godly power to fashion its own destiny. Mengi batang ngabi ko na nona fashion up to the individual. Me batang ngabi ko na nona fashion takabukati ko na nona own destiny. Wala ni wandin din tak na bikake den de bisekti kino. Au sini kurang po ni wandin din tak. Ya na buna. Ni kama mbalete ndo na ka lewe da kilaya na doa na ngona asini rong wakitu mai na kawaya na loma lot na kama mbalete na movement ni LGBTQ sa taramay na lot bakaristo sa baleta ko ta may nabisaw ni ngona ako ta may nabisaw ni ngona to unda na rede kina na bikake na o anda bibisek no sinika di na ngay ko tinga may nakaebolate ni bolongo anda rede to ni saya na makapu unda wala mo lebetak may medikilati ko ningon enda titi na kemnino kangu siningon ni mo enda tiko may viti senda tiko ibonotani sa ngone ni nonda wakandete kana mendikila what is truth let kem kan rede lista le tiki ni bol tambenda wili ketika okay lah, tu na telebilis tale. Karun Timothy na waseba. Karun Timothy, and I read it na waseton. And I read it tale na waseba. And the tone tikon mother Saudi and I read na makasama ko. Yan, na telebilis tale. Karun Timothy na waseba. Karun Timothy na waseba. Was tikin na Timothy. O the Paul of Timothy. No, may natikin na indua.
Ini tikin dua. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant, in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. With all long suffering, stress na point here. With all long suffering and doctrine. The doctrine, bimbi kina weekend na leni lotu nito kung weekend pag tamatean do men kila na zaba na the doctrine. But kung kasi nga ni kaya nito tiko na kita lang na iwalang gawin Timothy. Every wind of doctrine will be blown away with every wind of doctrine. And for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itchy ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. It is important to understand and know what is the truth. And people say, and I will take my in a bit and own operator na chat ni kame baleta na kaya ko na only prophesy as present truth. Say ko na present truth. If vakandate kikenda, it unites the flock, it sanctifies the flock. Weber tambui, utamene al nindo bat. Nandina ay kuningaki. The visa when the kota batamay na post-modernity, and the vinakatiki na me basuki nandina mo. Doon boleh lebe weekend pa kamatayan dua. Boleh lebe weekend pa bubali. Mende kila nandina. Kung bawal takakina nangunay tingo weekend. Nangunin ni nondan daw bulida na boss ni Kalo. Nangunin ni nondan loto baka mata bubali. Kila ni sa nangunin duin nangunin ni nondan yan baka mata bubali. Inda na bing bulitiko, inda na bibalang hangatiko. Weekend na maramatinan doon itabili bitiko weekend. Nonda wakanda itakirati ko na naluwenda. Kersa awang ati ko na nontalini bale na nonda ng garab na nonda itab. Iya, ng garab na itab meroni ra da mebakaira na nonda itab na kadibir kin nakalo. Yeti ko talong na nonda itab kadibir kenda kin nakalo. Nonda itab mentang garab na nonda itab bitum bir na lupa. Berarti kebakasya na bika kaya nda bibisakit kinungo Bagay takamay na tebor, may bang malumutaki kina nandina ko ay doon men the way ko say taka and the kila the marro the way we say taka mga matubay mandikila. Kasi sinungo na binaka and the politik kina. Taso, doon be bosa, sindoy be taro, sindoy be bakurian ng tono pamagala. Matatatik may nabikain the way we say tik may kina. Naka go napakasama ni ka basi ketika kami kang mabarita ko ya. This is spiritualism. Me labor away dalatak say me na shapes and concept ni kami baleta na nakabakalo sa labor away dalatak. Isa ko nga ando na rin. Saya do tingo.
Tuna landi ani ngo turmei na nona era wika ke de o wa se ni na ridi tiko no bang ta na code meleta se ni no go o se mo ni redi na no e ko basic making ngo John Oakes ngo se var tak san bakanan 2013 redi making no ba ko to making ni level ni ka na no ba matal ta ko na Christianity and culture, say Christianity in a postmodern age. Ililak making na napagkasama ni Carmen Baleta na postmodern thinking. Nalisin na ba rin kit sarap mo tila layo nang ande mo rin so na bikamo ni rin ko. And nanda vital no tacting na bikain na bibasay tacting. Rin na kahit kung may malakay matin niya kakya din na melt. Rin na kahit kung o John Oakes ngo. Rin na kahit kung ako. The goal of postmodern scholarship is to what? Deconstruct beliefs such as Christianity to find out where it came from, to destroy its violent meta-narrative, to make it meaningless. The postmodernity made Christianity meaningless. And we see the evidence of that. The standard of morality sa sirusom. Sa wana ulusom to ni baroni ni wika sa sinindu understand it. The river. Kami baleta ni sulusulu. Kami baleta ni bosa-bosa. Kami baleta ni tuvaki ni rei ni tomata. O buka sa mata ka nung kureta into na nung uriti ko na claro ruang baktor na baksaoti o uriti ko nindo na doru o interview time. Inito na Doverton radio station, TV station. Doon na kanan ng gundom. Sinin doon na tikin niya ng onebo. And then kaya sa tatu. Kung kailan din somba kabikim doon sa naray. And somba kabikim ni sa naray. Na gabo ka kaya tatu kaya na lihat na log ni matana. Na eyeballs. Tatu. Kaya ba kanduan na yung ona. O siya. Isang yung baki kusang politikong dakaw pa. O siya, ngayon dalawa may naman. May nangusuna, sir. Dalawa may nangusuna. Yung dalawa may nangusuna. Na yung men ay tatu. Gimil kada to kabango. Kada to batong minggo na yung men. Kasi ruoto. Sabi to na yung meningata. Sa iba na yung bulimbuli ko. Yung buli kaya kinakalo. We are created in His image. Maleta ni sa soliwe kenda na lewa. Individually, this is how I want myself to be. I have the right to do this to myself. Nobody can say anything about it. Pero nanti na nibikan to biwas ipagati ko may. O kahit nga mintarede onda mintarede inayala ni kai paruta ka ubura. Yan asbi ko kasama so in the bosikina. Kaya nung tanang kay rede na kahit kung tunay voltambo bet kinal ni professor. Let's tali na kay membaleta na kahit kung natitong John Oakes na presentation ko. Deconstruct beliefs such as Christianity to make it meaningless. Daman din takan isulsulu kasi ndo na kaya ng huntaki. And sulsul na fashion sarla ko may nungununggo. Ano si doon pa madal? Aron mo madal ta kaya naron ni rong dan baka bikem ni ko na barita. Kau ni na bandi kaya pa bikem ni na o sin kila kem ni na marama ni na ron kila so bikem ni na ron kila. They were na designers lebu ni kami baleta na fashion o they. Irna daw. Irna ba sa leo. Irong doning wasiliw pero ano ni narito kinananonra na kena na buki na bisaw tiko
roni tandre na non to se na turang na tangani belet meroni rauni kambita binaka meroni laurai na yangon waktangan ena tolon iya ni lela kami bikin tanah marama kena bi matanggalin ni bi sas pangatung sabonga mendala kutunga kunin to na kain dharma ena bakasama ni bunoi sabi sabi bilingi kino modernity to post-modernity the sangay may tu in the buno pa baktakani bultabu perilous times. So the distinction between truth and fiction nearly vanishes. Postmoderns prefer difference to uniformity, na heterogeneity to homogeneity. Leila ko kaya domingo in the common balletal culture. Onisin perlonguna. Dana unisa kila na bika kaya desa. But na bisa na bika us ni bari tatingo. Onisa na reita lal taksar tunga balletin da tuina buno and the sang in the narrator. Na sa sinitanguloni na bika, sa sang ni tango maki na bika, sa biuto nga may metibuki may bika na mendareda tu bagrara. Weakness of postmodernity denies the existence of truth when truth is real. Its most basic premise is simply not true. Surely science is on to something. Circular reasoning, are you absolutely sure there is no absolute truth? No moral compass. Sa sindo, rito kung may postingan kami balita ni Susun, kinapuno sa to sa kina na fashion. Yarida, no moral compass. This is scary. This misses the role of the revolutionary, the idealist. For example, Jesus, the idealist, reduces the importance of the individual, reduces human dignity. Yeah, nakairito to na Christianity membaleta na post-modernity. Ganito so, o klasa out, sa out sinukungon. Celebrates culture and other kinds of diversity, to the strength of which are open-minded. So it's good to have an open mind. Yeah, of course. And it we can have an open mind, but then, so that we can be tolerant. Yeah, tolerant. A more accurate view of history than the modern view. Open to Eastern and other ways of thinking. Not married to Western as the only good way of thinking. Celebrates relationships and community. Refutes the false and prideful claims of modernism, especially the idea that humans can discover truth. Sa original na nung ni South. Ito na taron doon na tarong tarabo. Ni sare ni wasabi ang basi kamaya. Kahit kumango. How has postmodernity impacted Christianity? Os ngay belelande ba na punungo. Os kila. Onong bitol matangay na pagnanan mo. Kung wali lakting may kina na temple and the pagurungi kaya ng duwangan na temple of human understanding. So we can nisa na rawada na pagnanan ni kami balata na ecumenical movement. So ni samborunga na kami balata na emerging church. Utarwal nga. Utartingang. Roman na pagkasama ni samborunga na kami balata na ecumenical movement. So, wala ba na emerging church? Siya nga? Okay. Yeah. Pero kausa na nganda ko na sa nabiti ni Kembalet ng regular ng tango masawich. And then ngay turtal na ngona may danabital na taka na bibakasam ko.
Yung nang mo kotikan mo tinia ina nanda na reda na kasama tiko ina yal ni prophesy. Imberea. Tapi kakek tapi besek tikin wakin ninokang sa ya va makau mai. Udah solo slides mo si barita kau kila si barita ting bang minute 2014, 2015 ko telis talting mai. Ya nalandili etni kila ni saut na ni nabuno kayo nalandang ili uno bet potol nga may na dona pakasama tiko ina yal ni prophesy menda na tinia kina nabuno enda sa yado kina niko. Kang sabar tak nikuni mantua sen kuni rer wag ni bika son bikango ni sang ni desero. Bitola nga nandun po mo meron ni wala tekikin na nanondaray and nanonda ray na ituturo. Ito nga siyempre sa artikulo na ni Prophesy na bulay ito ganyan. Selected Messages, Volume 1, ni Pepa, 204, paragraph 2. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among the Seventh-day Adventists. Kanto sa meron ito sa rating aming na Christianity, ito sa ngayon tandolom ito kaning na Christianity. Iyo sa lilan daw lang yung balat mo ron yung rate mo ba? Kung di taktikin kami ni non-day indusin na kaos. Siyang kinauna po sa doon balat ni bagay mo na nabika kaya daw bagarita ti kundi na bagarita ti may nabika elabit may ira na do bol sa ira na tamatuko. Iya uno bagay mo tak nabika ulabet mo kompeta kina nakair lebet may kina kampas mo kina al prophesy. Rawal na kahit kunike. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of faith and engaging in a process of reorganization. In the other mind, reorganization were this reformation to take place, what would be the result? The principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of this system would go into the cities and do a wonderful work. The Sabbath, of course, go and do na kain the kilaitan kinin the doing betang go and do na yabwe. Ting taka kinan nakalaw na movement go. Suliki na nana na itutok ni kama balata ni itutok ni ang ilosiloton. Men ken itutok. Wakati kina kama balata ni singatam. The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. And that yung in the kilana daba
na ngauna. Iyo ngo ni dakilana ngauna ni sa ngauna ngo mantau. Andra may kina na mole. For now is our salvation nearer than when we believe. Bibisa wenda vital notatiko. Sini sengay rated tiko menangay yakamay. It's already happening. Matau betakos ma. Mike. Nak ranum ni biwa si chikungo indon katera yo sarwala ni bikaya du chikungo singi kabo mbelete kendara ile sunonda o wanana sar ni tole si bichina denen baksa o chile lore na mbula mai wana kor mai bichi sawore ni bana kenenga inga ndure da tuwe sa nambula ni viokani na vi rokorokovi na bika tukina okila na me bana bana ni ale sarabana dona bul kito buli chinga signs of the end days dona ka tunikina ni naka the urubura fear and perplexity ni adona na bika ya babalwa iburubura tamata ndangara na buno amenda karakina na Suli weekend na yal ni bakadenwe college kina ya bana na kani ba madalta chukuna spiritualism kena vikaya me kena kau kana ka chuka membala tan bula mai bana korna dan bula matu bal ita seranga na foundation in non tap non dan bula matu bal le tarasarna non de chuka chuka le bana dan matitu ya de burur kena ya bala china foundation ya and then no warini tunde tu me bakai kunchuko kwa ko nanumukina ni yani apa walangana to bi pale le ya faltanga kina non dolo tunda wore ni madal na uno nda wato di teken tukin ena yo chuchin ngono ko ba ngaya mat Nak bale mata. Tutok no nom ni pamanal. Di na to no nom ni pamanal mat. Listal tigo ina bikan to vital no tratingo. Ko kay tikina. Lisal nga weekend bakta mateandu. O yaw bakati kiyaw. Nanong biokani. O yaw bakati kiyaw nanong biokani batikina kalo. Nanong leni vale bakati koya nanong biokani batikina kalo. Sanga yo kiraw bata na nero biokani batikina kalo. Kena nero ding bata mikero tarada kina yabu ena mertaraiva kikina na nito umbul bina pula baka matububal. Betani ko kake din lista lang amay. Betana kla disakilatiko ni okenda endana may lewai me baka nanonda zakazaka baka tamatean. Nanonda bingarabi kinanonda wambulay yakani tamatean. Bika enda bimasi tartingo enda bimbuleti kina baka tamatean tua enda na bimbuleti kina baka matububal baka matubiotini enda na may bimbulay baka mata song beto kenda sando na matububal lew. Matububal lew baka ya. Bika enda bimasi tartiko nonangan na kalo me baga dokte ki kenda menda baga ya butaki na nonan gina o ya butaki na nonan gina na nona boss the baby sa when ko tamingo na ya bu en kilatiko en na riditiki na resa ndo talit kay tulan ni bultam to ni kine tingi ko bango non relengo irna no tamata kilatiko na Oceana wasebat kineono Oceana wasebat kineono tiko mango era sarusa ko irna nong tamata maletu daba ni sasyang be irna buku they are destroyed for lack of knowledge is may nanon ta bagrong be ira waseti weekend nindina o kenda tranga na yalu tambe tiko tu barau me biki kenda tamatean tu ay nanon tarada kina nanon dampulan di biokani patiki ko litik kina nanon dampulan tamatean ibu satu mo kenda na nguna enda nang iba kuretal nanon tutuku la kalando ronika mango na tutuku ni session ke na nultangan go eroni do torito ina do ni singa tambu tu doko se
within a session. Ina kena balata na kena titom kena nondar bondin din tak ni tabi si tak na bika tarik kena sartinga. Ya ono satu do ni besuti ni satu tal pambalam na minggu na matak ni ko ono madao tal minggu anda nagi may bakureta. Ni barutak ting may tango sa barutak ting ni barutak ting may nanom ni taro ni barutak tanga may nanom ni bamagal kaya baka wong geti na lamamu ni may bibisi. Dol tanga na non da mas ni berni da bisilita lain na bat ni bingara. Ni mami kalau na tumiki mami may lomalay. Mami baka binibin nakabike mo niya na matak ni kuwa na naman ni utara me laka ni mami bulan na naman ni ngas ni bulib na lomni na yarata. Mami reyda turanga. Niki mami reyda bata na naman ni bosa bati kinabika sayado wabuliti kay mami santina na naman ni bosa hindi na itunday. Siyang ni Roni bagaya balati raw Italia nga na sangalat ya bor me Roni ramba suka me bamal malumutaka na yabu the standard kina bika kele memberlet kimuni etiko ena nomni bosa kima mbag ni binaka kima Roni bagandi tekitali ni mami rede tiko na nomni bosa ni bosa kima me na matakongo ena nomni na loma kena nomni bagandi kima mi tiko ena nomni babu bulindina mami kuni bagandi tiko wala nga kina ni mami kalo mami baka tambui sarta nga kina baleta ni nusa bang na hulu kino burbura sa siyang ninduan na kavin nakay kuni mikina na wale turanga na nomni ronga kana ni mami mas jisu na sorop ni mami bakamura. Amen. Amen.